jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. They will all rally behind General Ditaba, support her and work with her. Mo kgasong eno re utlwa fa Moporesidente Cyril Ramaphosa a thapile Lieutenant General Ditaba jaaka mo Commissioner wa Namosa tshwere wa mapodisi bosetšhaba. Government will be a contributor over the next 30 years to that investment. Puso e thankgolotse semmuso lenaane la go ikgolaganya le baagi mo maitekong a go tlhabolola mafaratlhatlha a kgaratlhang a diterena mo nageng. Tsela ya poloko ya moporesidente wa maloba wa Zambia yo a tlhokafetseng ka sete bosigong gola e santse le teletsana. Motho madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Moporesidente Cyril Ramaphosa o thapile Lieutenant General Ditaba jaaka mo Commissioner wa Namosa tshwere wa mapodisi bosetšhaba. Mo Generala Fani Masemola o sekegilwe nakwana go santse go letetswe go konosediwa ga kgetse ya gagwe. Moporesidente Cyril Ramaphosa o ikuetse go mo Commissioner wa bosetšhaba wa sepodisi wa nakwana Lieutenant General Ditaba go itlhaganedisa ka go sešwa ditirelo tsa sepodisi sa Afrika Borwa. Se ke go latela go tshwarwa ga batlhankedi bagolo ba SABC ka ditatofatso tse di amanang le bosenyi le bonweenwee. Lieutenant General Ditaba sa le ntse le mo Commissioner wa ditirelo tsa tsamaiso ya matlole tsa SABC. Moporesidente Ramaphosa o tlhalositse gore lenaane la theko ya thoto e sa le ntse le sebako sa bonweenwee mo gare ga sepodisi sa naga. They will all rally behind General Ditaba, support her and work with her. And they will remain focused on the areas that they are involved in. And I expect that we will up the tempo now when it comes to fighting crime, when it comes to real focus on what needs to be done. Mokomishinara wa nakwana wa sepodisi Professor Kachalia o gateletse gore Lieutenant General Ditaba ga kgotlhelega ebile ga na selabe. Mopresidente a re o na le tsholofelo go mokomishinara bosetšhaba wa sepodisi wa nakwana. I'm flanked by two people who are capable, who are going to do the work. The acting minister has already hit the ground running and doing the work that needs to be done. I have no doubt in my mind that the commitment that he is showing and demonstrating is up to doing the job and the task. And similarly, I expect General Ditaba to do exactly the same. Fane a tsibogela katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo e ka gapegelo ya phalaphala. Mopresidente o rile ga tshwenyege ebile o tla tlotla tshwetso ya kgotlatshekelo. It is the Constitutional Court's decision that will be announced, and I have no view on that. Whatever the court decides is what the court decides. And the respect of our judicial system, the respect of our judiciary is sacrosanct and must be regarded as such. Lekoko la EFF le ne le ngodiega kwa ntle ga kgotlatshekelo le lopa gore katlholo e rebolwe ka lere e diegile ka malatsi a ka nna 500. EFF ba tla gape gore palamente e tlhome dipatlisiso tse ba le moporesidente tseo di ka dirang gore a bonwe molato mme a ntshiwe mo setilong. Gabagare makoko kganetso a neseditse pula tshwetso ya moporesidente Ramaphosa ya go sekega mo Generala Fani Masemola nakwana. Seno ke morago ga gore Masemola a tlhagelele kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria go sa le gale beke eno. As the study group on police, we support the president and we are going to work hand in hand with all the relevant committees to ensure that there's stability. We wish General Ditaba everything of the best as he tries to clean the image of the South African Police Service, which is something that is needed to keep South Africans safe. We are, however, skeptical about the appointment of Lieutenant General Ditaba as the acting commissioner, as she is and was the chief financial officer under whose watch
a lot of the financial mismanagement and irregularities took place. The simultaneous presence of both an acting minister and an acting national commissioner raises questions about stability, continuity, and strategic leadership. Lieutenant General Puleng Dimpane is literally an administrative hawk. I mean, as a CFO. So when we did the ad hoc committee, the biggest things that happened was in the SCM processes. And there's a lot of things that she tried to do in her position, but it had to go via her superiors. Lieutenant Puleng Dimpane's appointment as acting National Commissioner of Police is welcomed and signals the President's intent to strengthen the fight against crime. However, the dual acting status of both the Minister and Commissioner of Police undermines the very stability the President claims to be building. This appointment must be to clean up the South African Police Service and not to frustrate or delay the work of this critical institution. This is a necessary step, but it is not enough. The DA reiterates its call for a full board of inquiry into General Masemola's fitness to hold office. South Africans deserve transparency and accountability, not delays or quiet cover-ups. Motlankela yo a sekegilweng wa Tshwane Metropolis mo mererong ya melao ya tsela Lebogang Phiri o bega gore o neilwe dithata tsa go rebolela Gubis 85 Solutions kgwebo ke baeteledipele ba gagwe le gore o na sena maikaelelo ape a bofitlha ebile ga amogela poelo. Le fa go ntse jalo dipegelo tsa banka di tlile go gwetlha bosupi jono. Majoro yo sekegilweng wa TMPD Lebogang Phiri o tlhotsa rebola bopaki mme ga o ka go tlhalosa ditshitshinyo tsa gore ene jaaka motlhankedi wa maemo a kwa tlase o tsere tshwetso ya go abela Gubis 85 Solutions ditsha tse neng e tshwanetse go di tlhokomela tse di jetseng masepala wa Tshwane diranta di le dimilione morago ga gore baokamedi ba gagwe ba emise ditirelo tsa nakwana tse go tlhalositsweng di ne di sa lolama. I have been made aware of inferences suggesting that I may have favored Gubis 85 Solutions or received incentives for channeling work to them. I categorically deny this allegation. I executed my duties strictly pursuant to instruction from Director Malachi and the explicit directives of Water and Sanitation Department without any improper motive or corrupt relationship. Phiri o tlaleleditse ka gore go begwa fa setlamo se ne se na le dikgolagano le masepala pele ga ene e nna karolo ya masepala. A re setlamo se thapilwe ke lefapha e seng ena. Regarding the specific allocation of these protective services to the service provider known as Gubis 85 Solutions, I must state unequivocally that the company was chosen by the management of Water and Sanitation Department and not me. Go tsamaisiwa ga madi a Gubis 85 Solutions go supang gore madi a ne a romelwa kwa ditlamong le batho ba ba farologaneng ba ba nang le dikgolagano le Phiri. Ebile le ena Phiri a romeletswe madi le dipego tsa gore ditlamo tse di akaretsa le tsala ya gagwe e le mokaedi kwa go sona gape le tsala e nngwe ya gagwe e direla Gubis go bakile dipotso. Have you ever received money from somebody associated with Gubis, either an employee or a service provider, but that payment was from Gubis? In other words, there was a middleman that Gubis was paying you through? No. I will say yes. I have received payment, a loan from William Musupi. Yes. But he didn't say to me it is from Gubis. It's from Gubis. Yes. Ditetso di a tswelela. Mothoetso re santse re le mmogo mme re tswella pele ka dikgang tsa rona. Dikgwebo di santse di tswetswe kwa bogareng jwa toropo ya Durban letsatsi la bone jaaka dithulano magareng ga baditšhaba le baagi ba selegae di etegela. Ditlhoswana tsa baagi ba selegae di ntse di ikuela gore baditšhaba ba ba senang ditlankana tse di maleba ba tsamaye mono gae. Maemo ano a amile le bagwebi mo mebileng.
Se ke kgatiso ya video e bonweng ke SABC e bontshang batho ba ba sa itsiweng ba tlhasela beng ba mabenkele kwa bogare jwa Durban. Seno se diragetse morago fela ga mogwanto wa setlhopha se se kgatlhanong le baditšhaba o neng o emisitse toropo tsi ka la bobedi. Ke o mongwe wa ditshupetso di le mmalwa tsa sešweng tsa ditlhopha tse di kgobegileng marapo mabapi le kgwebisano le bofudugedi. Fa e sale letsholo leno le simolotse, mebila e ka gale e tlhanaselang e lolea. Baagi ba selegae ba re dikgwebo tsa baditšhaba jaanong di feta tsa maAforika Borwa, mme seno se bonagala mo palong ya mabenkele a tswetsweng. Fela bangwe baditšhaba ba re ba a gobelelwa. If there are some of us who are not documented, let the government do their job. If anyone is undocumented, let them do take them in. Whether they deport them is for the government. Bagwebi ba mebila ba utlwalelwa ke ditshupetso tseno. Tapsile Sabela o na le dingwaga di le 22 a rekisa diaparo fano go ka otla lelapa la gagwe. Kgwebo ya mesese ya dikhiba ke kgwebo e tsamayang sentle, mme fela bagwebi ba mebila ba mo kgatelelong ka ntlha ya mabenkele a di rekisang ka tlhwatlhwa e kwa tlase. Sabela o akanya gore go tlosiwa ga bagwebi ba ditšhaba e nne tiro ya bathati. She says there needs to be a way of removing foreign nationals because they are getting in the way of us making a living. They are selling the same items we are selling for cheaper prices, forgetting that we too are trying to make a living for our children. But there needs to be a better way of removing them. What is happening now is affecting us too. Mapodisi le ona a khadilwe ka ga tsela eo ba samagane le ditshupetso tseno. Fela morago ga taelo ya kgotlatshekelo ya molaotheo ya 2018 e ka ga melawana ya dikopano, barulaganyi ba megwanto ga ba sa tlhole ba tlhoka tetla ya go gwanta go tswa sepodising. Seno se bakela batlhankedi ba tiragatso ya molao mathata, jaaka go raya gore mongwe le mongwe a ka rulaganya mogwanto kgotsa ditshupetso ntle le go ba itsisi. A march which is not planned, police must react late because police will only know about the march when they've gathered already. Where we don't have intelligence, we are going to be surprised by people marching, singing, and doing whatever they are doing. Then we will react. Khabagare go na le mapodisi a le mantsi kwa bogare jwa toropo. Ga go ise go itsiwe gore mabenkele ano a tlile go bulwa leng gape. Puso e thankgolotse semmuso lenaane la go ikgolaganya le baagi ba Aforika Borwa ka ga se se itsegeng ka National Rail Master Plan mo maitekong a go tlhabolola mafaratlhatlha a kgaratlhang a diterena mo nageng. Leano leno le ikaeletswe go samagana le ditirelo tse di sa bolong go phutlhama tsa diterena le go aga sešwa isago ya dipalangwa tsotlhe tsa botlhe. Moso mongwe le mongwe go ralala Aforika Borwa. Baagi ba setse ba diragile ba eme mela ya dipalangwa. Go ba le dimilione go palama terena go kile ga bo go le tlhwatlhwa tlase ebile go ikanyega go ka ba gorosa kwa ditirong, sekolo le mafelo a mangwe. Mme ga jaana seo se fetogile. Diporo di senyegile, diteišene tsa diterena di sentswe. Ka 2012, Prasa e ne ya rebolela Swifambo Rail Leasing kontraka ya diranta di le dimilione ya gore e tlamele ka diterena tse dintšhwa di le 70. Le fa go ntse jalo, tumalano eo e ne ya se atlege morago ga go lemogwa fa diterena tseo di ne di agetswe kwa godimo thata mme di kgoreletsa mangwe a mafaratlhatlha diterena tsa Aforika Borwa. Ga jaana, puso ya bosetšhaba e thankgolotse tsamaiso ya go ikgolaganya le setšhaba ka ga se se itsegeng ka National Rail Master Plan, e leng leano le le ikaeletsweng go aga sešwa mafaratlhatlha a diterena mo dingwageng di le 30 tse di tlang. If we were to implement this plan in its entirety, it would, at today's prices, require a 2 trillion rand investment. Government will be a contributor over the next 30 years to that investment, but clearly the private sector will also be a major contributor and a major investor. Prasa e bone koketsego ya bapagami mo ngwagong o fetileng morago ga gore ba fokotsege thata mo dingwageng tse di fetileng. Where we stand today, we are operating 35 out of the 40 corridors. We've seen the passenger numbers grow significantly. Year on year, in the last 2 years, you saw a doubling of the growth to 77 million passenger trips for the year.
jaaka puso e seng kamano a akaretsang tshisinyo ya diterena tsa mabelo a kwa godimo magareng ga diporofense tse dikgolo ba le bantsi ba nganga gore go busa le go ela tlhoko diterena tsa bogologolo go tshwanetse ga nna kwa setlhoeng. Baagi ba na le go fitlha ka Lwetse go romela ditshwaelo tsa bona. Tshwetso ya puso ya Zambia ya go diragatsa taelo ya kgotlatshekelo kgolo ya ngwagola ya go busetsa masaledi a mopresidente wa maloba wa naga eo Edgar Lungu kwa nageng ya gabo go mo rebolela tirelo phitlho ya semmuso e taile sefoletse. Se ke jaaka lelapa le tshotse lekwalokiletso le taelo ya gore masaledi ao a boele kwa mmošareng wa poraefete pele motsheganong a le malatsi a le 21. Lungu o tlhokafetse ka Seetebosigo ngwaga o fetileng. Mothwetso re santse re le mmogo. Bangwe ba baeteledipele ba makala a ANC kwa Northwest ba botsolotsa go nna mo molaong ga komiti khuduthamaga ya lekoko ya porofense. Ba re komiti e khutlile go nna gone kwa bokhutlong jwa kgwedi e fetileng morago ga gore lekoko le retelelwe ke go tshwara conference ya go sa le gale ya go tlhopha boeteledipele jwa porofense. Komiti khuduthamaga ya ga jana ya ANC mo profenseng e tlhophilwe ka Phato ka ngwaga wa 2022. Paka ya yone ya dingwaga di le 4 e tshwanela go khutla ka Phato mo ngwaga. Ga jana maloko mangwe a ANC a nganga gore paka boeteledipele jwa profense e khutlile mo kgweding e fetileng morago gore lekoko le palelwe ke go tshwara conference ya profense go ya ka tshwetso ya kopano ya makala kgotsa Provincial General Council. We believe where we are sitting that honestly speaking between conferences, the PGC is the decision-making body. Now, at the moment, the PGC has requested that we go for early conference. Now, that didn't happen. Re tsweletse go diragatsa maraganateng a bana ba mpa mme ga nka se itumelle maraganateng a bana ba mpa ke tlabe ke sena ka mokgwa mongwe go leba ka kgotlatshekelo go llela gone ka Provincial Executive Committee including le committee ya nakwana Sidika. Baeteledipele ba bosetšhaba ba ANC ga ba dumalane le baeteledipele bano ba makala. The decision of the ANC in any case is that we are not embarking on provincial conferences and other conferences whilst we are busy focusing on the elections work. Le fa go le jalo moitseanape wa dipolotiki Dr. Levin Doe o dumela gore makala ano a na le dintlha tse di utlwalang tsa sepolotiki tseo ba ka ikaegang ka tsone. It could have been informed by a thorough assessment of the organizational activities, and that is why these branches would be having a strong leg to stand on. Mo nakong e fetileng ANC mo profenseng e kaile gore ga ya kgona go tshwara conference ya profense mo kgweding e fetileng ka ntlha ya ditiego mo go tlhotlhomisiweng ga dipegelo tsa maloko. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Dithetso pele ga tsheko mo kgetseng ya tsietso e amanang le kago ya bookelo jwa malwetse a tlhaloganyo kwa Kimberley di buseditswe morago. Seno ke morago ga gore balatofadiwa ba ikwele gore go phimolwe ditatofatso kgatlhanong nabo ba bega gore puso ya diega mme seo se gatelela ditshwanelo tsa bone tsa tsheko e sa gobeleleng. Balatofadiwa ba le robedi ba boetse mo kgotlatshekelo kgolo ya Northern Cape malebana le molato wa bonweenwee. Mokhuduthamaga wa maloba wa lefapha la dipalangwa ditsela le tirelo ya setšhaba John Block o magareng ga balatofadiwa bao ba akaretsang ditlhogo tsa maloba tsa mafapha. Projeke ya kago ya bookelo ya diranta di le dimilione di le 200 e ne ya feleletsa e fitlheletse go diranta di le dibilione di le 2. Kontraka eno e tshotse dingwaga di le 13. Botšhotšhisi jwa setšhaba jwa re bo ipaakantse. Jalo ka botšhotšhisi rona re malalalaotswe re emetse gore nyewe e qale gore re bone gore na re tswela pele jwang. Go utlwile gona le ba bang ba qosuwa ba batlang go applyela gore ba ske ba tswela pele ka nyewe enana gore se bo jalo ka botšhotšhisi re ske ga tswela pele ka diqoso kgahlano le bona. Jalo ka botšhotšhisi re emetse kopo eo ya bone eo ba tla ietsa e re emetseng gore ha e fitla re tlo e hanetsa. Balatofadiwa ba neetswe beili. Ke Ditaba Msimanga, dikgang tsa SABC Kimberley. Mothwetso ke lebogile kgaje wa latela ka tsa maemo a bosa a nna le wena re kopana gape mo nakong e tlang. Sa ba sentle.
ke go leboga ke ya mogaetsho madume re bone ponelo pele a maemo a bosa mo bosegong jwa ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula e maatla ka diperesente di le 80 ka kwa porofenseng ya ka kwa northwest le dikarolo dingwe tsa porofense ya ka kwa Limpopo mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng pula e ya tswelela mme tswelela ka diperesente di le 60 segolobogolo yang ka kwa porofenseng ya ka kwa Northern Cape le dikarolo dingwe tsa porofense ya ka kwa Free State mme re tswele pele re lemelele mo bosegong jwa gompieno ba bona le pele ya maemo a bosa ba tsebose fa go tla nna le dipula tsa maatla ka dibe kwa province ya ka kwa Northern Cape le province ya Northwest ga mmogo le province ya ka kwa Limpopo mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng go tsebosiwa fa go tla nna le dipula tsa maatla ka dibe ka kwa province ya Mahikeng Free State le ka kwa province ya ka kwa Northern Cape re tswele pele re lebele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng Pretoria e tla be ke me go digrata di le 16 mme Springs e tla be ke me go digrata di le 10 mo mosong mme e tla thutafalanyana ka digrata di le 17 re lebele province ya ka kwa Limpopo teng Mosina e tla be ke me go digrata di le 24 fa Thohoyandou yona e tla be ke me go digrata di le 21 re tswele pele mme re ya ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng Sekhukhune go tla thutafala ka digrata di le 20 fa Mbombela yona e tla be ke me go digrata di le 17 mme re lebelela ka kwa Mashishing teng tla be ke me go digrata di le 15 re ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal Ulindu go tla be go thutafetse ka digrata di le 21 fa Richards Bay yona tla be ke me go digrata di le 24 re lebelela province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletswe go tla nna tse di thata mo mosong ka digrata di le 6 mme Komane le yona go tla nna tse di thata mo mosong ka digrata di le 2 mme re lebelela ka kwa province ya ka kwa Western Cape teng George go tla na le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke me go digrata di le 25 mo Selby tla be ke me go digrata di le 24 re lebelela province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane tla be ke me go digrata di le 19 fa Kimberley yona tla be ke me go digrata di le 20 be re ka kwa province ya ka kwa Free State teng Kroonstad tla be ke me go digrata di le 10 mo mosong fa Frankfurt yona tla be ke me go digrata di le 9 re kono setsa re lebele province ya Northwest teng Rustenburg tla be ke me go digrata di le 14 fa Potchefstroom yona tla be ke me go digrata di le 12 Klerksdorp tla be ke me go digrata di le 11 mo ga etsa ka go rela go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko